They have dreams. They have goals. To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded in becoming a beacon for those looking for the best quality of education. Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally, but also globally. For the ambition, for the future, MQA has given way to flexible and lifelong learning by way of APEL, accreditation of prior experiential learning. For offers for short course studies or micro-credentials, Malaysia is among the most searched locations in the world. What is MQA? Akreditasi. More accepting, Significant As a body that governs the quality of a particular program. in making sure that the courses that we study in university is up to date. Ambition. It is more than just a word. MQA, MQA MQA guaranteed you a brighter future. It is passion and dedication to improve yourself and become better, to shape the future. Our future together. MQA, Global Quality Higher Education. They have dreams. They have goals. To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded in becoming a beacon for those looking for the best quality of education.
Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally, but also globally. For the ambition, for the future, MQA has given way to flexible and lifelong learning by way of APEL, accreditation of prior experiential learning. For offers for short course studies or micro-credentials, Malaysia is among the most searched locations in the world. What is MQA? Akreditasi. More accepting. Significant. As a body that governs the quality of a particular program. In making sure that the courses that we study in university is up to date. Ambition. It is more than just a word. MQA. 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 MQA MQA Guaranteed you a brighter future. It is passion and dedication to improve yourself and become better, to shape the future. Our future together. MQA, Global Quality Higher Education. They have dreams. They have goals. To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded in becoming a beacon for those looking at quality of education. Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally, but also globally. For the ambition, for the future, MQA has given way to flexible and lifelong learning by way of APEL, accreditation of prior experiential learning. For offers for short course studies or micro-credentials, Malaysia is among the most searched locations in the world. What is MQA? Akreditasi. More accepting. Significant. as a body that governs the quality of a particular program. in making sure that the courses that we study in university is up to date. Ambition. It is more than just a word. MQA. MQA. MQA 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 Guaranteed you a brighter future. It is passion and dedication to improve yourself and become better, to shape the future. Our future together. MQA, Global Quality Higher Education. They have dreams. They have goals. To
To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded in becoming a beacon for those looking for the best quality of education. Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally, but also globally. For the ambition, for the future, MQA has given way to flexible and lifelong learning by way of APEL, accreditation of prior experiential learning. For offers for short course studies or micro-credentials, Malaysia is among the most searched locations in the world. What is MQA? Akreditasi. More accepting. Significant. As a body that governs the quality of a particular program. In making sure that the courses that we study in university is up to date. Ambition. It is more than just a word. MQA. 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 MQA MQA Guaranteed you a brighter future. It is passion and dedication to improve yourself and become better, to shape the future. Our future together. MQA, Global Quality Higher Education. They have dreams. They have goals. To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded in becoming a beacon for those looking for the best quality of education. Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally, but also globally. For the ambition, for the future, MQA has given way to flexible and lifelong learning by way of APEL, accreditation of prior experiential learning.
For offers for short course studies or micro-credentials, Malaysia is among the most searched locations in the world. What is MQA? Akreditasi. More accepting, Significant. As a body that governs the quality of a particular program. in making sure that the courses that we study in university is up to date. Ambition. It is more than just a word. MQA. MQA, MQA. MQA MQA Guaranteed you a brighter future. It is passion and dedication to improve yourself and become better, to shape the future. Our future together. MQA, Global Quality Higher Education. They have dreams. They have goals. To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded in becoming a beacon for those looking for the best quality of education. Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to suit with the environment here, especially the country is a multicultural country. People over here are so nice. Definitely, I encourage international students to come here to Malaysia to study. The main thing is to build connections. For people with disabilities, these are the reasons that I continue my studies in Malaysia. Because of the credential that we receive from MQA, we are not just known locally, but also globally. For the ambition, for the future, MQA has given way to flexible and lifelong learning by way of APEL, accreditation of prior experiential learning. For offers for short course studies or micro-credentials, Malaysia is among the most searched locations in the world. What is MQA? Akreditasi. More accepting, Significant. as a body that governs the quality of a particular program. in making sure that the courses that we study in university is up to date. Ambition. It is more than just a word. MQA. MQA, MQA. MQA MQA Guaranteed you a brighter future. It is passion and dedication to improve yourself and become better, to shape the future. Our future together. MQA, Global Quality Higher Education. They have dreams. They have goals. To be the best of the best. Armed with that spirit since 1997, we ensure that every dream and ambition can be realized. We are confident that the application of the 6 main functions of MQA will bring the quality of Malaysia's higher education to a global level. Through a comprehensive Malaysian qualifications framework, we have successfully built a worldwide network of collaborations. The establishment of the MQA benefits the country's higher education by always being a reference point for national qualification criteria and standard. Armed with a high level of dedication and team spirit, quality assurance and accreditation of higher education in the country has succeeded
in becoming a beacon for those looking for the best quality of education. Your dreams, your ambitions are our priority. For me, the advantage of studying here in Malaysia and not my country is definitely the credits that I get to attain in Malaysia. It is comfortable for me to Alright. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada all colleague, wakil-wakil daripada HCP, industri partner, members of Apel Center, Quality Assurance Officer, Academic Leaders and fellow practitioner yang bersama-sama dengan kita pagi ini untuk sesi webinar on guideline to good practices Apel S. S stand for specialized skill. Sebelum kita mulakan kita punya majlis, saya rasa it's gonna be very interesting if we can say a prayer memandangkan hari ini hari Jumaat yang sangat berkat. For those who are non-Muslim, we can say a prayer. For those who are Muslim, mari sama-sama kita baca doa bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada pihak MQA yang organize webinar ini dan juga saya berbesar hati dengan kehadiran partisipan-partisipan yang bersama-sama dengan saya pagi ini. Selain daripada panel pembangun, saya juga bersama dengan beberapa pegawai-pegawai dan wakil-wakil MQA berada di bilik mesyuarat untuk bersama-sama kita kongsikan sesi webinar berkaitan dengan guideline to good practices accreditation of prior experiential learning for specialized skill, ataupun selepas ini akan saya gunakan sebagai akronim APEL-S. Alhamdulillah, selaku pengurusi pembangun GGP APEL-S, saya nak make sure saya berada dalam keadaan yang betul-betul tenang, yang mana pagi ini bukanlah satu bentuk penerangan berkaitan dengan satu dokumen baru, tapi dia lebih kepada saya nak membincangkan sedikit bagaimana Malaysia akan recognize specialized competency melalui sama ada kerja, professional practice, industry exposure, community engagement dan juga other form of experiential learning. Pada masa yang sama kita still preserving the confidence on the Malaysian Qualification Framework lah. So untuk pagi ini saya akan cuba untuk menerangkan bukan sahaja apa yang guideline akan ceritakan, tapi lebih kepada nak membantu rakan-rakan sekalian untuk bersama-sama memahamkan bagaimana ia distrukturkan. Yang mana PowerPoint saya akan menerangkan secara official the policy flow. Tugas dan tanggungjawab saya pagi ini adalah lebih kepada untuk membantu sama-sama peserta-peserta untuk memahami logik di sebalik GGP yang kita bangunkan, dan saya juga akan cuba bawa daripada perspektif pelaksanaan dan juga bagaimana SCP boleh laksanakan dan bagaimana penilaian akan dilakukan oleh panel. Seterusnya, saya nak pastikan agar everybody are in the same page. Apa yang boleh saya katakan bahawa adalah APEL-S bukanlah satu shortcut kepada qualification, tapi dia lebih kepada quality assurance yang akan memastikan
calon-calon boleh demonstrate dia punya attainment of the PLO at the relevant MQF level yang nanti saya akan perincikan melalui evidence-evidence yang valid, sufficient, terkini dan juga authentic untuk menunjukkan adanya pembuktian experiential learning tersebut. So sebelum saya bercerita lebih panjang, mari kita tengok tim yang terlibat dalam membangunkan GGP APLS ni. Alright. Kalau peserta-peserta dapat lihat dalam slide yang ada, saya sendiri, Mak Isnin bin Saleh daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau kita lihat, ini adalah satu kombinasi panel members yang saya boleh katakan sangat seimbang, dan yang paling menarik, dia bukan sahaja melibatkan pakar-pakar bidang, dia juga melibatkan industri, expert, dan juga kita juga bawa industri players yang ada. Kita ada Haji Nik Mustafa Nik Muhammad daripada EMEF. Kita ada Datuk Seri Haji Azmin Mustam Abdul Karim daripada GITC. Kita juga bawa Puan Siti Rahayu daripada CIDB. Tak lupa kepada ada Encik Asral Falah Ahmad Asnawi daripada VAT Manufacturing, selain daripada Puan Mazita daripada JPP KK dan juga Puan Selina. Tak juga tidak dilupakan kepada sahabat saya Prof Andy daripada Hype University. Juga special thanks kepada saya punya standard writer sepanjang pembangunan GGP APLS yang sentiasa ada untuk memastikan pendokumentasian proses berjalan dengan baik adalah Profesor Dr. Zianti Rahman daripada UMP. Alright, sebelum kita selain daripada tu, saya juga nak record saya punya appreciation kepada all the MQA officer yang banyak membantu, yang bagi memastikan proses kami melalui bengkel, kami melalui mesyuarat-mesyuarat online, offline, hybrid untuk memastikan kita hasilkan GGP APLS yang boleh membantu digunakan untuk kegunaan all the stakeholders yang terlibat. So untuk kita meneruskan kita punya webinar, seterusnya mari kita tengok bagaimana kita lihat bagaimana perjalanan webinar untuk pagi ini. So seperti yang saya kata tadi, kita akan bermula dengan pengenalan berkaitan dengan APLS, yang mana saya akan cuba bawa peserta-peserta untuk memahami APLS di dalam broader APL ecosystem. Dan kita akan bergerak kepada policy framework, because before any SCP nak implement APLS, kita akan tengok dulu eligibility, qualification level dan juga governing principle yang perlu dipahami dengan jelas. Seterusnya untuk section yang ketiga, ini yang mungkin lebih substantial, iaitu berkaitan dengan permohonan, penilaian instrumen dan juga prosedur. Kat sinilah nanti kita akan bincangkan dengan lebih detail berkaitan dengan portfolio dan juga CBV. CBV itu akronim bagi Competency Based Validation, yang mana dia mungkin satu terma yang baru, yang mana kita akan tengok di bawah CBV ada 3 komponen utama yang terdiri daripada CBI dan juga practical task demonstration, serta yang terakhir adalah workplace endorsement. Saya mungkin akan ambil sedikit masa untuk menerangkan dengan lebih terperinci on section 3 tersebut, because credibility
APLS ni akan banyak depend heavily on the quality of the assessment. So that's why saya akan lebih terperinci on this section untuk membantu peserta-peserta untuk memahami pada masa yang sama hadam dan juga membantu stakeholders terlibat untuk memahamkan proses penilaian dan juga instrumen penilaian untuk APLS. Seterusnya untuk section yang keempat, kita akan tengok berkaitan dengan kelulusan untuk melaksanakan APLS kepada PPT. Sebelum saya bergerak kepada section yang kelima berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab MQA dan juga PPT serta industri lah. Dan yang terakhir, section yang terakhir akan membincangkan berkaitan dengan quality assurance, yang mana kita akan tengok perbincangan berkaitan dengan bagaimana nak memastikan quality assurance, bagaimana APLS akan orang kata akan berada dalam ekosistem quality assurance, and hopefully ini akan bagi sedikit orang kata roadmap kepada peserta-peserta apa yang akan saya terangkan seterusnya. So in order, sebelum kita bergerak ke what we call it slide yang seterusnya, saya nak encourage participant untuk dengar dengan orang kata lebih engage in order untuk memastikan pemahaman yang kuat jelas. Walaupun saya pasti saya hanya diberikan ruang 2 jam, tapi insya-Allah kita akan cuba sebaik mungkin. Niat pagi ni turun daripada tangga pagi tadi nak pastikan peserta-peserta ada pemahaman berkaitan dengan GGP APLS yang saya bentangkan. Alright, mari kita teruskan dengan pengenalan berkaitan dengan APLS. Kalau rakan-rakan peserta lihat di dalam slide presentation yang ada, kita boleh lihat bahawa pengenalan ini saya nak cuba bawa bagaimana kita nak transform experiential knowledge into formal Malaysian qualification. So, seperti yang kita tahu, APLS merupakan sebahagian daripada keluarga APEL, yang mana kita nak memastikan proses pembelajaran berlaku. Because kita kena ambil maklum bahawa dalam dunia yang penuh dinamik ini, individu belajar dalam pelbagai cara. Ada yang melalui formal education, tapi ada juga yang melalui pekerjaan, professional practice, industry project, community engagement, ada juga self-directed learning dan juga repeated problem solving dalam real environment. Tapi untuk pagi ini APLS, saya lebih concern kepada nak melihat seseorang yang mempunyai pengalaman terdahulu, yang mana pengalaman terdahulu tersebut perlulah menghasilkan pembelajaran yang mana boleh didemonstrasikan, boleh dinilai dan juga boleh di-alignkan dengan PLO pada qualification at the relevant MQA level yang nanti kita akan sama-sama tengok. Because kita kena ingat bahawa dalam program konvensional, student ataupun calon akan melalui kurikulum dan akan dinilai melalui kursus-kursus. Tapi dalam APLS kita akan melalui route yang berbeza, tetapi quality assurance-nya masih lagi sama, yang mana kita akan tanya soalan, have the learner attain the required outcome? So, in order untuk memahamkan proses transformasi ini, bagaimana nak transform experiential knowledge into formal Malaysian qualification, kita tak boleh interpret dia sebagai direct conversion of experience into qualification. Ini yang kita kena faham dan juga kita kena ada asas yang mana dia bukanlah satu bentuk automatik, tapi ia perlu dimediasikan melalui penilaian yang mana memerlukan evidence,
memerlukan validation, dan yang akan lebih menarik dalam APLS, dia akan melibatkan dua assessor yang terlibat, iaitu academic assessor dan juga skill assessor. So, itu dulu saya letak sebagai asas kepada the fundamental of the whole webinar. Saya harap dia memberikan sedikit pemahaman awal untuk peserta-peserta faham in order untuk pastikan GGP ini difahami oleh semua peserta lah. Alright, seterusnya mari kita bergerak ke slide yang seterusnya berkaitan kenapa APLS. Alright, kalau tuan-tuan dan puan-puan telah lihat, if you can see the slide, I just want you to take a time and pause and look carefully at the slide lah. Kalau kita tengok ni, kenapa slide ni Mak Isnin cuba bawa dua pillar dan juga tiba-tiba ada satu jambatan yang menghubungkan dua pillar tersebut. So the idea APLS adalah cuba untuk bridging industry competency dan juga higher education provider in order untuk memberikan qualification kepada calon-calon yang mempunyai experiential learning. So kalau kita tengok gambar rajah yang ada on left adalah industry competency, yang mana kompetensi ini akan boleh dibangunkan setiap hari di any workplace across di Malaysia. Yang mana calon-calon di industri mungkin akan berhadapan dengan complex equipment, menguruskan technical teams, menyelesaikan operational problem, leading the project, responding to the industry standard ataupun applying a specialized judgment in the real world situation. Manakala kalau kita tengok di gambar rajah, di belah kanan kita ada higher education qualification, yang mana qualification ni datangnya daripada Malaysian Higher Education Institution, yang mana ada learning outcome yang ditetapkan based on the knowledge, skill, autonomy dan juga responsibility serta professional practices. So dengan kata lain, APLS adalah satu inisiatif yang menggunakan competency based assessment yang cuba untuk hubungkan antara industri dan juga higher education qualification. So that's why kalau kita tengok, tujuannya adalah untuk memberikan lebih empowering the learners, terutama untuk memberikan laluan alternatif kepada calon-calon, selain daripada cuba untuk memberi nilai kepada specialized practical skill dan juga basic knowledge yang didapati oleh calon-calon daripada real world dan juga life experience. Selain daripada dengan adanya APLS ini akan boleh membantu untuk promote lifelong learning, career advancement, upskilling, reskilling dan juga enhancement of employability untuk the experienced practitioner. Pada masa yang sama, on a macro level, dia lebih kepada untuk meningkatkan tenaga kerja di Malaysia so that we can have a very what we call it readiness workforce, yang mana kita akan ada lebih besar talent pool yang melalui rigorous competency based assessment. Selain daripada dia juga akan menyokong pembangunan TVET di Malaysia. Pada masa yang sama, dia juga align dengan human capital development bersama dengan MKF dan juga Global Education for Sustainable Goal, ESG. So itu sedikit mukadimah untuk memahamkan kenapa kita ada APLS. Now, mari kita lihat sebelum kita lebih faham, let's go into kita lihat kepada evolusi APEL di Malaysia. Alright, so kalau rakan-rakan peserta-peserta boleh lihat di paparan, apa yang berlaku adalah
ini merupakan evolusi apel di Malaysia. Saya tak nak peserta-peserta melihat bahawa Apel S merupakan satu inisiatif yang terasing. Sebaliknya, dia merupakan salah satu daripada continuous national journey untuk memberikan alternative pathway kepada calon-calon, terutamanya untuk calon-calon yang mempunyai specialized skill lah. Yang mana kalau kita tengok pada tahun 2011 MQA perkenalkan Apel A, iaitu apel yang menekankan kepada access to higher education. Pada tahun 2016 MQA perkenalkan apel C. Apel C adalah apel yang menekankan kepada what we call it credit transfer. Seterusnya evolusi itu terus diteruskan apabila MQA perkenalkan pada 2021 apel Q, yang mana ia merupakan accreditation of prior expansion learning untuk academic qualification. Mengambil kira perkembangan higher education industri, MQA sekali lagi pada tahun 2023 perkenalkan apa yang dipanggil sebagai apel M, yang mana dia concentrate kepada access dan M recognition for micro coordination. Dan yang terkini insyaAllah yang kita sedang bincangkan pada hari ini adalah accreditation of prior expansion learning for specialized skill apel S. Okey, untuk menerangkan tujuan setiap apel, nanti ada orang sebut apple. Mari kita tengok satu persatu apakah tujuan setiap apel dan juga apakah dia punya key feature. Kalau kita tengok on apel A stand for access. Dia merujuk kepada bagaimana MQA memberikan alternative admission pathway kepada individu without conventional academic qualification. Yang mana calon-calon yang mempunyai knowledge dan juga kompetensi melalui work dan juga life experience boleh mendapatkan entry into higher education program. Dengan kata lain, akses kepada kemasukan ke dalam higher education program. Itu apel A. Untuk apel C, apabila kita dah beri akses, kita juga melihat adanya situasi berlakunya duplication of learning. So, in order untuk elak itu berlaku, selain daripada akses, 2016 kita perkenalkan apel C, yang mana kita bagi academic credit, kita bagi what we call it, kita benarkan credit award, yang mana kita bagi academic credit based on prior expansion learning yang dimiliki oleh calon untuk membolehkan dia memendekkan proses pengajaran dia. So yang penting dalam apel C dia memberikan komponen apa yang kita panggil sebagai transfer credit dalam bentuk based on the experiential learning yang dimiliki oleh calon, tapi pada masa yang sama masih dinilai based on the CLO kursus-kursus yang ingin diberikan transfer credit. So itu untuk apel C. Untuk apel Q, dia melibatkan di mana kita memberikan the whole award of qualification. Kita bagi full academic qualification melalui assessment of prior expansion learning without completing the conventional program of study. Untuk apel M pula merujuk kepada bagaimana MQA recognize micro-credential sebagai evidence of learning, yang mana menyokong flexible learning pathway, lifelong learning, upskilling dan juga reskilling. Dan untuk apel S, seperti yang saya kata tadi, kita akan cuba untuk recognize specialized skill dan juga kompetensi melalui industry practice, workplace learning, professional experience, non-formal and informal learning, yang mana akan leading to a qualification at level MQF 5, 6 dan 7. So itu on evaluasi of keluarga apel.
So mari kita teruskan seterusnya dengan di manakah kedudukan apel S di dalam MQF. Alright? Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di paparan, slide ini slide yang kritikal because dia akan mengingatkan kita bahawa apel S bukanlah datang secara terasing, sebaliknya dia berada di dalam Malaysian Qualification Framework yang mana apel S akan applies to specific qualification iaitu kepada level 5, 6 dan 7. Yang mana merujuk kepada Advanced Diploma MQF level 5, Graduate Certificate untuk level 6, Graduate Diploma untuk level 6, Postgraduate Certificate and Postgraduate Diploma untuk level 7. Kenapa ada yang warna merah? Kenapa ada yang warna biru kabur? Untuk merah adalah untuk apel S, sebaliknya untuk biru kabur yang ada di slide tersebut adalah merujuk kepada apel Q untuk membezakan antara apel S dan apel Q. Walau bagaimanapun, boleh kita balik kepada slide yang terdahulu tadi. Walau bagaimanapun, untuk panel-panel penilai, apabila menilai portfolio ataupun melaksanakan CBB, panel-panel penilai perlu selalu bertanya soalan, which MQF level is being assessed? What are the level of the complexity expected? Apakah PLO yang didemonstrasikan? Dan juga MQF learning outcome cluster manakah yang akan dibuktikan oleh calon-calon? So sebab itu di dalam apel S, calon akan dinilai based on those learning outcome dan juga deskriptor untuk setiap MQF yang telah dinyatakan. Because slide ini bukan hanya menunjukkan kepada peserta-peserta bahawa di manakah level yang kita akan cover, tapi dia juga nak beritahu peserta-peserta bahawa that level matters. Yang mana a level 5 candidate and a level 6 candidate and a level 7 candidate cannot be assessed in the same expectation of complexity. Because the orang kata the titik penting kepada elemen yang kita perlu lihat adalah on apa yang kita panggil sebagai the descriptor setiap MQF dan juga the complexity of setiap MQF level. Alright, seterusnya boleh kita bergerak seterusnya ke slide yang seterusnya. Kita nak bagi pemahaman yang jelas because ada one of the struggle adalah apel Q dah ada yang mana dia memberikan keseluruhan academic qualification, why we still need apel S. Okay, so jawapan kepada pembezaan antara apel S dan apel Q ni adalah ada dua mekanisme yang penting, yang mana apel Q kita positionkan sebagai academic pathway untuk kandidat yang mencari recognition for leading to academic qualification. Manakala apel S kita positionkan untuk specialized skill dan juga kompetensi yang yang calon perolehi melalui dia punya workplace practice, technical roles dan juga industry experience. Kalau kita lihat satu lagi pembezaan yang lebih jelas adalah apel Q fokus kepada more broadly on the academic qualification recognition. Sebaliknya apel S concentrate kepada technical competency, practical skill dan juga tacit knowledge. So untuk pemahaman rakan-rakan di atas talian, kita faham bahawa apel Q menggunakan beberapa instrumen termasuklah portfolio, FBV ataupun apa yang dipanggil field visit validation
Apel Q ada challenge task dan juga capstone. Sebaliknya, untuk Apel S kita menggunakan dua komponen utama iaitu portfolio dan CBV. CBV stand for competency based validation yang merangkumi CBI iaitu competency based interview, demonstration of practical task dan juga workplace endorsement. Soalan yang mungkin terlintas di pemikiran rakan-rakan, kita bukan panel pembangun tidak present bahawa Apel S adalah lebih baik daripada Apel Q ataupun sebaliknya, tapi kita serve the different what we call it policy purposes lah, yang mana kedua-dua Apel ini try to protect academic standard. Both must be quality assured and then both must produce decision that can be defended. Okay. Seterusnya mari kita bergerak ke komponen yang lebih orang kata menjurus kepada Apel S, yang mana kita akan melihat kepada polisi Apel S yang merupakan satu framework yang akan govern the eligibility dan juga pelaksanaan Apel S. Saya mulakan dulu dengan the minimum eligibility criteria. Alright, kalau rakan-rakan peserta di atas talian boleh lihat apa yang ditunjukkan ini merupakan the minimum eligibility criteria untuk Apel S. Kita kena dengar eligibility itu adalah the first gate but is not the assessment decision. Yang mana orang kata eligible itu tidak menunjukkan bahawa seorang calon itu competent. Sebaliknya eligibility itu menunjukkan bahawa calon mampu untuk melalui Apel S punya assessment proses. So apakah kriteria yang ada? Ada beberapa kriteria, termasuk yang pertama, calon-calon boleh datang daripada rakyat Malaysia ataupun non-Malaysian candidate. Itu yang pertama. Yang kedua adalah calon-calon perlulah berdaftar di higher education provider di Malaysia. Dan yang ketiga adalah perlu memiliki minimum age dan juga minimum years of working experience in the relevant field. Cuba lihat dalam table, my attention, saya nak cuba bawa the logic behind kenapa perlu ada minimum age dan juga kenapa perlu ada experience requirement. Because the purpose adalah bukan nak beritahu bahawa umur itu menunjukkan ataupun membuktikan kompetensi. Umur tidak membuktikan kompetensi. Position di syarikat juga tidak menunjukkan kompetensi. Years of the service do not prove competency. Yang mana kita nak pastikan the purpose kenapa kita ada this policy adalah nak pastikan the candidate has had a reasonable opportunity to acquire relevant experiential learning at the complexity expected of the intended qualification yang kita nak bagi, iaitu sama ada level 5, 6 ataupun 7. Alright. So seterusnya mari kita tengok the detail on the eligibility table tadi yang kita tengok. Kalau kita tengok ada minimum age yang kita tetapkan dan juga the required years of relevant work experience. Namun walau bagaimanapun bagi calon-calon yang tidak memenuhi umur minimum ataupun minimum years of work experience in the relevant field stated above di dalam table yang terdahulu with the exceptional prior experiential learning or skill can be considered
case by case punya basis by the highest academic body of the HCP, iaitu contohnya adalah Senat lah. Glosa ini disediakan oleh rakan-rakan pembangun because dia nak memberi ruang yang limited and strictly regulated untuk membolehkan calon-calon yang mampu menunjukkan outstanding documented and verifiable competency walaupun mereka tidak mempunyai prescribed minimum age threshold yang dinyatakan terdahulu. Okey, itu untuk on exceptional case untuk eligibility table. Seterusnya, mari kita tengok slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan tempoh masa yang akan digunakan dalam penyesuaian setiap level, sama ada level 5, 6 dan 7, yang mana untuk typical duration untuk penyelesaian APLS untuk advanced diploma adalah 6 bulan, namun kita letakkan maximum duration untuk penyelesaian untuk mendapatkan APLS ini pada tempoh 24 bulan. Manakala untuk MQF level 6 graduate certificate, kita tetapkan 6 bulan dia punya minimum or typical duration of the completion of the APLS, dan 24 bulan untuk dia punya maximum duration untuk penyelesaian. Untuk graduate diploma 9 bulan dan dia punya maximum duration adalah 36 bulan. Manakala untuk postgraduate certificate 3 bulan, maximum duration adalah 12 bulan, dan postgraduate diploma 6 bulan dan dia punya maximum duration adalah 24 bulan. Peserta-peserta boleh tengok ada asterisk yang diletakkan di dua lajur tersebut untuk kes-kes yang exceptional, yang mana calon-calon boleh selesaikan dia punya assessment dalam tempoh masa yang lebih pendek daripada the stipulated time frame yang dinyatakan di sini. Senate endorsement shall be required untuk approve the award. Dan ada lagi satu, ada another 2 asterisk yang dinyatakan tersebut adalah the maximum duration of the study must prioritize efficiency, learner interest dan juga integrity. Kita selesai berkaitan dengan isu tempoh tipikal untuk penyelesaian APLS. Mari kita bergerak ke slide yang seterusnya, slide yang kritikal yang akan menjadi orang kata jantung kepada APLS, iaitu berkaitan dengan application, assessment instrument dan juga prosedur. So seperti yang saya nyatakan terdahulu di peringkat awal penerangan saya, kita boleh lihat bahawa assessment framework untuk APLS ni terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu yang pertama adalah portfolio. Portfolio merujuk kepada dokumen formal yang mempunyai the compilation of evidence documenting the acquired skill of the learner acquired over a period of time. Okay? Kita cuma jangan salah faham bahawa dia bukanlah simply a collection of document. Sebaliknya, a strong portfolio adalah satu portfolio yang mampu menyimpan evidence yang diuruskan secara berorganisasi, authentic, current, sufficient dan juga yang paling penting perlu dipetakan kepada PLO yang dinyatakan. Ya, komponen yang kedua di dalam apa yang kita panggil sebagai assessment instrument di dalam APLS adalah CBB. CBB stand for Competency Based Validation.
dia adalah komponen kedua di dalam APLS yang mana dia lebih kritikal, yang mana dia akan validate the competency beyond the competition yang dinyatakan di dalam portfolio. Yang mana dalam CBB ada 3 subkomponen yang perlu ada, iaitu CBI, apa yang dipanggil sebagai competency based interview ataupun kita panggil sebagai behavioral evidence interview. Komponen yang kedua adalah the demonstration of the practical task, dan yang ketiga adalah workplace endorsement, yang mana dia merujuk third party validation lah. Okay, so kalau untuk diperincikan lebih jelas apa itu CBI, CBI akan menilai analytical reasoning, reflection, problem solving dan juga komunikasi kompetensi. Manakala demonstrasi of the practical task akan menilai the aplikasi of technical and the procedural skill calon dalam bentuk yang lebih autentik or in a simulated context. Dan yang terakhir merujuk kepada workplace endorsement, yang mana akan membantu penilai untuk confirm the workplace based performance based on dia punya professional conduct dan juga authenticity of the demonstrated competency. So itu untuk assessment instrument of APLS. Now untuk slide yang seterusnya, mari kita lihat bagaimana instrumen-instrumen ini diberikan pemberat. Okey. Kalau peserta-peserta masih lagi bersama dengan saya di atas talian, kita boleh lihat dalam slide presentation dalam table yang berada di paparan merujuk menjelaskan pemberat bagi setiap assessment instrument di dalam APLS. Yang mana kalau kita lihat APLS terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu portfolio dan CBV. Portfolio akan membawa pemberat 30%, CBV akan membawa pemberat 70%, yang mana terdiri daripada 30% untuk CBI, 30% untuk demonstration of practical task, dan juga 10% lagi untuk third party validation. Okey. Kalau kita lihat dengan pemberat itu, kita boleh lihat bahawa kepada penilai-penilai, mesejnya adalah jelas. Don't fall in love with the portfolio kerana dia hanya 30%. Use the portfolio to understand the candidate. Then use CBV to test and validate the competency, which is the weightage is gonna be 70%. Kepada calon pula, mesejnya jelas, dia bukan hanya berkaitan dengan kita submit evidence dalam portfolio saja, tapi perlu be prepared untuk explain, menunjukkan dan juga bagaimana prestasi pekerjaan di tempat kerja akan divalidasi. So, ini merupakan pemberat bagi penilaian APLS. Seterusnya, mari kita bergerak ke bagaimanakah proses penilaian akan berlaku. Ini merujuk kepada slide yang berada dalam talian. Kalau kita tengok flow chart ini akan menunjukkan the assessment journey, yang mana dia bermula daripada proses calon melakukan self-assessment, yang mana ini adalah penting sebab calon tak boleh masuk proses secara casual. Dia perlu melakukan self-assessment. Ya, di sini juga akan ada penglibatan advisor yang akan membantu calon-calon untuk reflect dia punya prior experiential learning, yang mana boleh dimapkan dengan the intended qualification dan juga PLOs untuk yang ingin dicapai. Selepas melakukan self-assessment,
penilaian akan bermula, di mana penilaian akan bermula dengan komponen yang pertama, iaitu instrumen yang pertama, iaitu portfolio, yang mana sekiranya portfolio tidak memenuhi required standard, the candidate cannot simply proceed ke portfolio submission. Ada proses yang akan terlibat. Lepas portfolio submission akan dilihat sama ada lulus ataupun tidak. Seterusnya, sekiranya lulus, kita akan bergerak ke komponen yang kedua, iaitu CBB, dimulakan dengan CBI, masih lagi dinilai sama ada lulus ataupun tidak. Seterusnya diteruskan dengan the demonstration of task, masih lagi dinilai sama ada lulus atau tidak. Setiap calon-calon tidak boleh bergerak ke penilaian yang seterusnya tanpa menyelesaikan penilaian yang terdahulu. So, maksudnya perlu diselesaikan dulu portfolio di CBI sebelum dilakukan demonstration, dan juga yang terakhir adalah workplace endorsement, iaitu third party validation. Dan selepas selesainya semua komponen-komponen dalam penilaian, barulah ianya akan dibawa ke peringkat senat endorsement, dan akhirnya akan berakhir dengan qualification award at the end. Cuma ada nota yang kita letakkan di situ, di mana dalam GGP dengan jelas dinyatakan bahawa calon-calon yang gagal untuk any of instrument akan boleh diberikan proses merayu. Yang mana PPT ataupun higher education provider kena bangunkan apa yang kita panggil sebagai proper dan juga transparent mechanism untuk apa yang kita panggil sebagai appeal punya proses. So itu adalah flowchart untuk APLS. Seterusnya mari kita bergerak ke prosedur untuk CBV. Okey. Salah satu komponen utama on CBV apabila kita bergerak ke CBV, yang mana terdiri daripada CBI, Demonstration of Practical Task, dan juga Workplace Endorsement, ada beberapa prosedur yang kita akan lalui, iaitu CBI, seperti yang saya katakan tadi, CBI merujuk kepada interview yang berstruktur, yang membolehkan calon-calon dinilai kompetensinya, yang mana dalam CBI kita akan cuba melihat kandidat punya ability untuk explain, reflect on, dan juga justify dia punya performance of task based on dia punya real world experience. Seterusnya, demonstration of practical task pula akan memerlukan calon-calon menunjukkan dia punya skill dan juga abilities, yang mana membolehkan penilai-penilai menilai kandidat punya ability berkaitan dengan bagaimana lakukan those essential skill dan juga task yang mana align dengan the target qualification yang dipohon oleh calon. Dan yang terakhir adalah third party validation. Third party validation merujuk kepada structured work-based evidence of the candidate competency by sama ada superior, employer ataupun authorized representative, yang mana mempunyai direct observe the candidate punya performance, yang akan mampu mengesahkan dia professional capability, ethical conduct dan juga consistency dalam memenuhi industri dan juga organisation standard lah. So itu adalah prosedur untuk CBV. Seterusnya kita bergerak ke slide yang seterusnya. Alright, mari kita lihat apakah prosedur untuk melakukan CBV assessment. Ini
kita perincikan dengan jelas di dalam flowchart yang ada di atas talian, yang mana slide ini fokus kepada the operational procedure untuk melakukan CPB, yang mana pertama sekali calon perlu memahami polisi CPB. Ini kerana calon-calon perlu tahu apa yang akan dijangkakan sebelum berlakunya penilaian tersebut. Seterusnya, calon akan menulis secara formal kepada PPT berkaitan dengan the proposed site untuk CPV, yang mana HEP kemudiannya akan menilai sama ada site yang dicadangkan oleh calon adalah memuaskan. This step is not about formality, is more towards untuk melihat adakah tempat yang dipilih sesuai, yang mana kesesuaian itu perlu boleh memberikan kesan kepada proses penilaian, sama ada fairness, validity dan juga safety of the penilaian. Dan sekiranya task yang akan terlibat dalam CPB melibatkan equipment, tools, workplace access, observation ataupun simulation, the site must allow the assessor to observe competency properly. Alright, sekiranya site yang dipilih oleh calon tidak sesuai, PPT should require reselection or alternative arrangements. So seterusnya, kalau kita tengok, kalau site yang dipilih oleh calon adalah sesuai, then bolehlah dilakukan CPB, yang mana bermula dengan CBI, demonstration, workplace endorsement, dan yang terakhir barulah akan dibawa keputusan CPB tersebut bersama dengan portfolio untuk di-endorse di Senat untuk membolehkan berlakunya qualification award. Okey, itu untuk CPB assessment untuk site and flow. Now, mari kita tengok siapakah panel of expert yang akan terlibat di dalam proses penilaian APLS. Kita masih lagi menggunakan konsistensi yang ada seperti yang berlaku di dalam APLQ. Di dalam APLS kita ada 3 kumpulan panel of expert, yang mana terdiri daripada pertama adalah advisor ataupun penasihat. Penasihat adalah individu yang akan membantu learners untuk menilai dia punya evidence yang dia ada, comparekan dia punya evidence based on pengalaman-pengalaman yang dia ada dengan PLO yang telah ditetapkan. Advisor juga perlu memberikan nasihat dan menerangkan requirement dan juga rules yang penting berkaitan dengan APLS. Pada masa yang sama, dia juga mungkin akan terlibat dalam menilai application yang dipanjangkan oleh calon. Itu adalah panel yang pertama, iaitu advisor. Panel yang kedua adalah assessor. Untuk APLS, pembezaan antara APLS dan APLQ, APLS akan melibatkan 2 penilai yang spesifik. Yang pertama adalah academic assessor. Ini merujuk kepada assessor yang dilantik oleh higher education provider, iaitu penilai pertama. Manakala satu lagi panel yang terlibat, panel penilai yang terlibat adalah apa yang dipanggil sebagai skill assessor. Siapa itu skill assessor? Skill assessor adalah individu yang mempunyai qualification professional with occupational and industry based expertise, yang mana dia mampu untuk boleh menilai various APLS instrument termasuk portfolio dan juga CPV.
the main duty of the assessor adalah untuk lakukan apa yang kita panggil sebagai objective assessment based on the relevant assessment instrument, learning outcome dan juga respective assessment criteria, dan juga dia perlu ensure the respect the provision of the constructive feedback. Untuk memastikan reliability dan konsistensi, adanya keterlibatan individu yang ketiga yang dikenali sebagai moderator. Moderator akan melakukan tugas dan tanggungjawab yang mana moderator boleh jadi an internal staff of the institution ataupun the appointed external expert yang mana dia akan memoderasikan all the assessment instrument. Instrumen yang telah dibangunkan pada masa yang sama juga menilai learners punya assessment yang telah diberikan pemarkahan oleh penilai-penilai yang terlibat. Kalau kita lihat perlu dalam 3 panel yang terlibat ini, kita kena faham bahawa perlu adanya separation of role, bukanlah sebab dia merujuk kepada separation untuk birokrasi. Sebaliknya dia lebih kepada quality assurance untuk memastikan advisor, assessor dan juga moderator tidak jatuh di bawah satu fungsian yang sama. Sebaliknya setiap panel of expert protect dia punya different part of the process. Dengan kata lain, ketiga-tiga panel ini perlu bekerja dengan hand to hand in order untuk memastikan proses reliability dan juga validity proses assessment yang berlaku dalam APLS dapat dilaksanakan dengan baik. Itu adalah berkaitan dengan panel of expert yang terlibat. Mari kita teruskan berkaitan dengan criteria of award. Kita pergi dulu kepada apakah kompetensi yang perlu ada terhadap panel of expert. Seperti yang saya kata tadi, panel of expert perlulah merupakan pakar bidang dalam the field of the study which learner apply for the APLS award. Yang mana panel of expert, ketiga-tiga panel of expert tadi perlu mempunyai professional dan juga methodological competence, yang mana merujuk kepada professional competency, merujuk kepada kemampuan panel of expert untuk menilai, mengenal pasti sama ada calon mempunyai kompetensi to the appropriate extent, manakala methodological competency pula merujuk kepada bagaimanakah penilai ataupun panel of expert untuk melakukan appropriate assessment method untuk menilai assessing different assessment yang ada dalam APLS. Alright, seterusnya mari kita tengok lagi lebih detail apakah basic criteria appointment of panel of expert yang dinyatakan terdahulu, iaitu advisor, assessor dan juga moderator. Antara kriteria utama adalah assessor yang terlibat mestilah an approved and trained assessor. Ayat yang paling penting tu diberikan latihan by the relevant regulatory body or the institution. Kriteria kedua untuk pelantikan penilai adalah dia mempunyai extensive experience in the relevant field, mempunyai sufficient expertise in the content and structure of the program, yang mana untuk academic assessor dia perlu mempunyai academic qualification 1 peringkat lebih tinggi daripada program yang dinilai, or if at an equivalent level perlu ditunjukkan substantial dan juga relevant professional experience in teaching, research and practice within the related skill. Untuk skill assessor,
skill assessor perlulah mempunyai recognized skill or professional qualification at a higher level than assessed program or at the equivalent level yang mana demonstrated with the significant and relevant industry experience that reflect that current. Selain daripada itu, kami juga ada perincikan dalam GGP APLS berkaitan dengan roles dan responsibility of the penilai. Yang pertama adalah penilai mesti mampu untuk menilai skill dan juga knowledge yang diperolehi melalui prior experiential learning ataupun professional experience that correspond to the PLO for the Specialized Skill Award. Penilai juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan pelbagai assessment mean, method dan juga tools, mempunyai interpersonal skill yang baik yang mana dia mampu untuk cooperate with the assessment panel in order untuk mendapat keputusan yang jelas, dan yang terakhir adalah able to make decision in the context of the entire program. Alright? Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama saya, mari kita bergerak ke komponen yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kriteria for award. Okey. Slide ini adalah salah satu important slide yang akan menunjukkan bahawa proses bagaimana memberikan pengijazahan kepada calon yang mana the skill award to candidate melalui APLS must be based and demonstrated evidence-based validation through portfolio dan juga CBV. Yang mana ada 3 keperluan yang perlu kita lihat. Yang pertama, setiap calon perlulah melepasi setiap penilaian instrumen iaitu portfolio dan juga CBV sekurang-kurangnya by achieving at least 50% score on each PLO. Kegagalan untuk mencapai 50% skor dalam any of the PLO yang cuba dinilai under the various assessment instrument, the learner will be awarded of fail status for the said assessment instrument. Untuk to achieve pada masa yang sama, calon juga perlu mencapai minimum CGPA 2.0 out of 4 untuk undergraduate program, iaitu Advanced Diploma Graduate Certificate dan juga Graduate Diploma, dan 3.0 out of 4 untuk Postgraduate program, iaitu Postgraduate Certificate dan juga Postgraduate Diploma. Okey. Sekarang kita bergerak seterusnya daripada candidate punya assessment kepada institutional punya readiness. Kita dah bergerak daripada penilaian calon now kepada bagaimana HEP ataupun PPT mendapatkan kelulusan untuk melaksanakan APLS. Ini spesifik untuk PPT yang ingin melaksanakan APLS. Ada beberapa step yang perlu dilalui. Yang pertama adalah melalui proses permohonan. Di dalam proses permohonan, PPT boleh datang dengan sama ada program baru ataupun program-program yang telah mendapat akreditasi penuh. Pada masa yang sama, in order untuk apply, institution perlulah telah melaksanakan apel ataupun telah melaksanakan WBL. Selain daripada PPT juga telah melalui apel MQA APLS workshop. Untuk step yang kedua adalah berkaitan dengan pembangunan pusat APLS ataupun APLS Center, yang mana perlu ada satu center ataupun unit yang diketuai oleh seorang yang berpengetahuan dalam pembangunan dan juga pelaksanaan APLS.
Selain daripada itu, PBT juga perlu mempunyai resources yang mencukupi, sama ada human resource, infrastruktur yang mencukupi untuk memastikan pelaksanaan APS berlaku dengan baik, selain daripada provide continuous training. Seperti yang saya nyatakan tadi, all the three main panel of expert yang terlibat perlu diberikan latihan terdahulu sebelum melakukan proses penilaian APLS. Dan yang peringkat yang terakhir adalah SCP boleh melaksanakan proses APLS seperti yang dinyatakan dalam GGP APLS. Okey. Saya harap saya masih lagi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana masih berada di atas talian. Saya nak ucap terima kasih banyak. It's almost 1 hour bersama saya. Now, mungkin kita boleh tarik nafas dulu sebelum kita bergerak ke slide yang seterusnya. Bear with me. I got a couple of slide lagi sebelum kita buka ruang untuk proses pertanyaan. Pada masa yang sama, saya nak ucap terima kasih banyak kepada saya punya ahli panel pembangun, Prof. Andy, yang menjawab soalan-soalan yang berada dalam atas talian. Hopefully ada lagi soalan-soalan yang ada sambil saya meneruskan pembentangan saya. Prof. Andy akan cuba untuk jawab sehabis baik. Pada masa yang sama, kita juga akan bagi ruang kepada soalan-soalan sekiranya ada di penghujung proses pembentangan saya. Alright, mari kita teruskan dengan bagaimanakah proses daripada bagaimana proses keseluruhan untuk pelaksanaan APLS. Okey, mari kita mulakan. Kalau kita tengok di slide yang ada, yang pertama adalah PPT perlulah merupakan PPT yang telah diluluskan untuk melaksanakan apel ataupun pernah melaksanakan WBL. Lepas mohon, apel SCP akan menerima kelulusan untuk melaksanakan APLS. Kemudiannya SCP akan melaksanakan APLS apabila telah mendapatkan kelulusan daripada MQA. Seterusnya, calon-calon akan mula memohon melalui MQA portal. Selepas calon memohon daripada MQA portal, akan berlakulah proses assessment di PPT, yang mana learners akan melalui outcome based assessment ataupun dua komponen instrumen utama dalam APLS, yang mana fokus kepada skill dan juga kompetensi. Dan sebelum PPT mengeluarkan skrip dan juga transkrip di penghujung proses pelaksanaan tersebut. Itu adalah proses pelaksanaan untuk APLS. Mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya berkaitan dengan roles of MQA, HCP dan juga industri. Kita terlepas satu slide. Kita bercerita dulu berkaitan dengan bagaimana PPT untuk memohon menjadi pusat PPA, Apel Assessment Center, sebelum membolehkan dia melakukan penilaian APLS lah. So kita bagi dua senario yang jelas di sini. Senario yang pertama adalah untuk program-program yang sedia ada. Untuk program-program yang telah mendapat akreditasi penuh, tidak ada keperluan untuk memohon provisional accreditation because dia telah mendapatkan akreditasi penuh. Penilaian fokus kepada PPA kriteria dan juga pelaksanaan APLS dalam melaksanakan program, dan seterusnya PPA akan memastikan the existing full accreditation timeline of the program.
Itu adalah senario yang pertama. So dengan kata lain, untuk program yang sedia ada tidak perlu ada curriculum development. Dia hanya melibatkan proses of penilaian existing program dan juga PPA kriteria. Manakala untuk program-program baru perlu melalui professional accreditation, yang mana perlu dibangunkan proses curriculum development, dan masih lagi dia melihat kepada PPA dan juga APLS implementation. So ini adalah slide yang menerangkan kepada PPT yang terlibat. Sekiranya ingin memohon, you guys boleh jatuh dalam dua situasi, sama ada menggunakan program yang sedia ada ataupun menghasilkan apa yang kita panggil sebagai program baru. Itu untuk APLS Assessment Center. Kita bergerak seterusnya kepada tugas dan tanggungjawab MQA, PPT dan juga industri. Dalam GDP kita perincikan dengan jelas ketiga-tiga parti yang terlibat, iaitu MQA. MQA akan terlibat dalam melulus dan juga menolak kelulusan permohonan. Selain daripada MQA juga akan retract the approval kepada PPA yang terlibat sekiranya terdapat malpractice found. MQA juga akan akan monitor dan juga audit APLS proses dan prosedur. Selain MQA juga akan terlibat dalam apa yang kita panggil sebagai the amendment of the GGP. Untuk PPT pula, mari kita lihat untuk PPT, HEP are responsible for implementation. This is including program-based application, adherence to GGP, dan relevant MQA and MHE document and policy, dan sentiasa konsult dengan MQA sekiranya there is any provision not covered in the GGP. Satu lagi komponen ataupun partner yang penting dalam APLS adalah industri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, industri merupakan partners yang penting dalam pelaksanaan APLS, yang mana pihak industri akan memastikan skill dan juga kompetensi yang dinilai dan juga diberikan award adalah relevant, current dan juga align with the sectoral need. Industri juga terlibat dalam proses pembangunan the skill award content. Selain pihak industri juga terlibat dalam validation of skill dan juga kompetensi, selain daripada bersama-sama dengan PPT untuk membangunkan assessment instrument yang mana terdiri daripada CBV dan juga portfolio. Itu adalah roles MQA, HEP dan industri. Kita dah berada di penghujung pembentangan webinar ini. Mari kita tengok yang terakhir adalah quality assurance. Ini merupakan foundation kepada the whole entire discussion yang kita ada pada hari ini, yang mana APLS sepatutnya tidak berada di luar daripada PPT punya quality assurance framework. It must be integrated into policy, procedure, governance, assessment record, moderation, appeal, reporting, and the continuous improvement. Yang kedua, the second point yang perlu saya tekankan sini adalah berkaitan dengan transparansi dan juga accountability di dalam proses dan prosedur, di mana kandidat calon-calon perlulah faham dengan jelas proses-proses yang terlibat. Penilai-penilai perlulah memahami kriteria penilaian yang dilaksanakan. Setiap keputusan perlulah direkodkan. Setiap proses appeal mestilah dibenarkan, dan selain daripada sumber-sumber
evidence yang ada perlulah didokumentasikan untuk bukan saja protect the candidate, pada masa yang sama protect the institution. Dan yang terakhir, datangnya komponen scrutiny by external QA bodies, yang mana APLS ni merupakan sebahagian daripada national qualification ecosystem. So the process may be reviewed, monitored and audited. So dengan kata lain, PPT yang terlibat perlu sediakan dokumentasi, bukan saja nak memenuhi keperluan auditor, tapi pada masa yang sama untuk mendemonstrasikan bahawa setiap award yang diberikan kepada calon boleh di-defend. Okay? So itu yang boleh kita lihat, yang mana quality assurance ni bukanlah it's a final administrative punya step. Sebaliknya, dia perlu dilibatkan dalam the whole process. So untuk APLS, kalau kita nak APLS ini dipercayai oleh learners, industri dan juga HCP serta society, quality assurance tidak boleh di-treated as the compliance burden. Sebaliknya perlu dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh menghasilkan apa yang kita panggil sebagai public confidence. Dengan selesainya section yang terakhir, maka sampailah saya ke komponen yang terakhir, iaitu komponen Q&A. Sebelum saya tutup saya punya sesi, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada peserta-peserta yang terlibat, sama ada daripada PPT, stakeholder yang terlibat, industri, pihak-pihak MKA, panel-panel penilai, moderators dan semua tuan-tuan dan puan-puan di atas your attention dan juga engagement, walaupun dia masih bersifat satu hala. Diharapkan the end of this process, apabila kita memberi ruang kepada persoalan-persoalan yang ada, sekiranya ada soalan-soalan yang masih belum dijawab, mungkin saya akan jawab secara langsung selepas ruangan ini. Tapi pada masa yang sama, benarkan saya untuk tutup sesi ini. Saya nak tekankan bahawa APLS is not about lowering the standard. Dia lebih kepada kita nak memberi ruang yang lebih luas kepada calon-calon, tapi masih menggunakan standard yang rigorous. Ini bukanlah juga satu proses yang mana kita akan recognize experience automatically. Sebaliknya, dia akan lihat bagaimana the prior experiential learning di-recognize melalui pencapaian PLO berdasarkan sumber-sumber evidence yang ada dimiliki oleh calon-calon. Selain daripada itu, kita kena ingat bahawa in order untuk laksanakan APLS dengan baik, kita akan memerlukan kerjasama semua pihak. So, sebagai selaku pengurusi GGP APLS, saya nak ucapkan terima kasih banyak di atas penglibatan peserta-peserta di dalam webinar ini. Now, saya akan mula buka kepada proses Q&A. Saya akan cuba sehabis baik untuk menjawab soalan-soalan yang ada sebelum ataupun soalan-soalan yang ada ni akan dibantu oleh panel-panel pembangun yang ada bersama saya, sama ada saya punya standard writer ataupun ahli panel pembangun Prof. Andy, mana kita akan cuba bantu jawab satu per satu. Boleh kita mulakan, Prof. Andy? Kita mulakan dulu dengan soalan yang pertama. Can a chef
without qualification but has work experience after getting graduate certificate level 6 be allowed to teach in diploma culinary art as lecturer for theory and practical lesson. Not in the current program standard, only lecturer with diploma but experience can only teach part, practical part, not the theory. Saya tak sure soalan ini. Tadi saya dah jawab, kenapa dia tak muncul? Dia tak aktif. Ya. Tadi saya... So saya rasa soalan ini telah cuba dijawab oleh Prof. Andy. So hopefully boleh tengok di ruangan jawapan lah. Ya, kalau kita tengok untuk anonymous attendee yang bertanya pada jam 10.50 telah dijawab oleh Prof. Andy. Yang mana to be ada jawapannya boleh dibacakan di ruangan Q&A tersebut. Okey, selesai satu soalan, boleh kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Untuk Puan ataupun Cik Nasuha, adakah adakah soalan yang ditanyakan telah dijawab ataupun perlu saya jawab secara live? Okey. Okey, ini berkaitan dengan skill assessor. Okey, mari kita sama-sama tengok soalan yang diberikan oleh Nasuha. Ini berkaitan dengan ada specific requirement untuk skill assessor. Adakah dia perlu ada 5 hingga 10 tahun pengalaman sebelum dilantik menjadi assessor? Okey, dalam GGP secara jelas kita nyatakan bahawa skill assessor is a professional qualified individual with the occupational or industry based expertise. Kita tidak memperincikan tahun pengalaman. Sebaliknya kita menekankan kepada apa yang kita panggil sebagai dia punya occupational dan juga industry based expertise, yang mana dia mampu untuk validate the high level of practical skill dan juga basic knowledge yang dimiliki oleh calon. Saya harap itu menjawab soalan kepada Nasuha berkaitan dengan adakah keperluan tahun pengalaman. GGP tidak menyatakan dengan jelas. Oh, okey, sudah dijawab. Okey, terima kasih. Surat 68, Appendix 3B, yang dia sebut tentang FLS assessors dengan skill assessor. Ada dalam bahagian tersebut. Okay. Alright. That's Alright, untuk soalan yang seterusnya daripada Azamin daripada Universiti Malaya Wales. APLS terpakai untuk program yang practical based and occupational competency boleh merupakan program baru yang tidak terikat dengan COPTA, and who decide whether program meet the criteria and there is any preset set of criteria. Untuk Azamin, Prof. Andy cuba menjawab
and hopefully jawapan itu akan membantulah. Okey, itu adalah berkaitan dengan soalan daripada Azamin. Prof. Wendy akan cuba jawab di talian. Seterusnya mari kita tengok soalan daripada Prakash Kau berkaitan dengan qualification obtained via APLS can use for admission for program. Yes. Part of the MQF structure. Okey, untuk Prakash jawapannya yes. Qualification obtained via APLS can use for admission for program. Yes. The answer is yes. Okey. Seterusnya daripada Tam Ho Wai daripada Segi Universiti untuk level 5, 6 dan 7, adakah graduan APLS diwajibkan untuk menghadiri kursus metodologi penyelidikan untuk bergraduat? Saya rasa mungkin ada sedikit kekeliruan di sini. Kalau apel Q dia untuk level 7 dan 8 mungkin ada keperluan because dia mirror kepada program yang sedia ada. So dalam kes ini kita merujuk kepada program yang saya nampak this is the question program ini berkaitan dengan kursus metodologi ya. Sekiranya program itu terikat dengan tahap 7 dan 8 dalam program standard untuk master dan doctoral degree, research methodology wajib dijalankan. Okey, hopefully dia menjawab soalan kepada Tam Ho Wai daripada Segi Universiti. Mungkin saya nak tambah sikit untuk yang 567 untuk kursus metodologi penyelidikan yang itu ada terikat dengan program konvensional level 7 dan 8 which is a compulsory courses yang terdapat dalam standard. Untuk APLS sebenarnya kita sehingga level 7 adalah postgraduate certificate dan postgraduate diploma. And then kita tidak terikat dengan metodologi penyelidikan ini, whereas di APLS dia hanyalah lebih kepada competency skill based sahaja yang akan kita ukur lah. Jadi dia bukan ada kursus tambahan yang perlu diambil, tetapi adalah skill yang mana telah dia perolehi di sepanjang experience dia yang akan diukur melalui kita punya assessment yang telah dinyatakan tadi. Okey. Terima kasih. Seterusnya mari kita bergerak kepada soalan daripada anonymous attendee. This is berkaitan dengan check on the minimum age mentioned, especially level 7, minimum age for APLS is 32. Is this too low? Bear in mind the other level are okay as they sync with the minimum age required for APEL A and APEL M plus number of year experience. For instance, for level 6, minimum age is quoted, minimum age is 21 as quoted in APEL A and APEL M guideline. Then you add number of experience as your years of minimum is 21 plus 6 is equal to 27. But minimum age for level 6 as quoted by APEL A and APEL M is 30. So the experience difference is 2 years, which is too short. Maybe 35 years so would be better. Can you explain? This is berkaitan dengan umur minimum. Sekejap kami cuba memahamkan
soalan yang cuba dibawa oleh anonymous attendee yang bertanya berkaitan dengan minimum years. Okey, untuk soalan ni akan dijawab secara bertulis di chat ini oleh Prof Andy. Kita bergerak dulu ke soalan yang seterusnya daripada Dr. Salamiah Kulai Sali. For university without APEL center and no existing APEL, can IPTS apply for APEL S only? Puan Rus? Okey, untuk makluman Dr. Salamiah, di dalam GGP APEL S dengan jelas kita nyatakan bahawa untuk PPT memohon APEL S, PPT perlu telah mempunyai sama ada program APEL ataupun telah melaksanakan program secara WBL. Itu adalah keperluan untuk membolehkan APEL mana-mana PPT memohon untuk permohonan APEL S. Saya harap itu menjawab soalan Dr. Salamiah. Okey. Untuk saya rasa itu sahaja soalan-soalan yang ada, tapi mungkin ada peserta-peserta di atas talian yang ingin bertanya secara spesifik daripada saya ataupun bersama dengan Prof Andy ataupun Dr. Rozianti. Saya mohon untuk bertanya sekarang sebelum kita tutup. Untuk soalan berkaitan dengan tahun minimum tadi akan kita jawab secara chat oleh panel pembangun. Alright, ada lagi soalan? Saya buka kalau ada mana-mana soalan. Alright, saya nampak tiada lagi soalan-soalan daripada peserta. Pertama sekali saya mewakili rakan-rakan pembangun GGP APEL S ingin mengucapkan terima kasih banyak di atas penglibatan, komitmen semua pihak yang terlibat pagi ini. Saya menghargai setiap kehadiran, komen, soalan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Really appreciate the attendee. Terima kasih banyak di atas kehadiran. Pada masa yang sama, hopefully ini mungkin memberi ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada untuk explore lebih mendalam berkaitan dengan APLS, and hopefully kita meneruskan aspirasi lifelong learning yang kita bagi ruang kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman yang spesifik. So, saya mewakili pihak MQA, pegawai-pegawai MQA, panel-panel pembangun, standard director saya, Prof Andy dan juga semua pihak ingin mengucapkan terima kasih banyak di atas kehadiran dan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi sama ada secara di atas talian ataupun secara bersemuka. InsyaAllah the world of academic is too small. Kita tak pernah tahu bila saya akan come across. But really appreciate your attendees. Sebelum kita tutup, perhaps kita tutup dengan surah tasbih kibarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much guys. Really appreciate your time.